ikaze mu makuru yacu yo muri aka kanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma na bagenzi banjye dufatanije kuyabagezaho. Mu Burundi abunganira bahohotewe mu mwaka wa 2015 barasaba iperereza ryigenga ko ryajya ku murongo w'ivyigwa mu biganiro umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ugirana na leta y'u Burundi. Ubutumwa rero twashatse gutanga nuko ikibazo c'amatohoza yigenga kubakorewe amabi yishigwa ku rutonde rw'ivyigwa mu biganiro biriko birahuza ivyo bihugu bigize ubumwe bwa Buraya hamwe na leta y'u Burundi. Uwo ni Armel Niyongere mwe mu banyamategeko batanze urwandiko rubisaba. Mu Burundi kandi abantu babiri baraye batewe baricwa n'abataramenyekana. Ayo makuru n'ayandi tubafitiye ni mukanya ntimujye kure. Amakuru tuyahere mu Burundi aho abavoka bunganira bahohotewe kuva mu mwaka wa 2015 bandikiye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububirigi na Komiseri ushinzwe ibibazo by'ubutabera mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi basaba ko ibiganiro hagati y'u Burundi n'iryo shyirahamwe bitatuma ibi byakozwe mu Burundi byibagirana. Barifuza ko iperereza ryigenga ryaba kimwe mu bijya ku murongo w'ivyigwaho. Inkuru ya Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda. Abo bashingwa manza uko ari bane, babiri b'abarundi Armel Niyongere na Lambert Nigarura, ababirigi babiri Alain Dete na Bernard Menge bandikiye umushikiranganje w'imigenderanire y'Ububirigi n'ayandi makungu be na komiseri ajejwe ibibazo by'ubutungane mu muryango w'ubumwe bwa Burayi babashikiriza impungenge bafise kubijanye n'ibibazo by'ubutungane mu Burundi. Armel Niyongere yamenyesheje ijwi rya Amerika ubutumwa bashikirije abo bategetsi babucishije muri ayo makete. Muri urwo rwandiko twashaka kumenyesha ibibazo abashingwamanza bunganira abakorewe amabi mu Burundi bahura navyo bivuye mu kutigenga k'ubutungane. Twanerekanye ko kuva mu mwaka wa 2015 atamatohoza yigenga yigeze aba ku bwicanyi bw'agahomeramunwa n'ibindi vyaha bikorerwa abatavuga rumwe na leta hamwe n'amashirahamwe yigenga. Ubutumwa rero twashatse gutanga nuko ikibazo c'amatohoza yigenga kubakorewe amabi gishigwa ku rutonde rw'ivyigwa mu biganiro biriko birahuza ivyo bihugu bigize ubumwe bwa Buraya hamwe na leta y'u Burundi. Muri ayo makete abashingwa manza basaba Ububirigi n'umuryango umwe bwa Burayi kudafuta ibihano bwafatiye Burundi ahubwo bafashe kugira abagirizwa ayo mabi bafatwe. Twashimikiye cyane cyane ko bikenewe kandi ari ngombwa ko Burundi rusubira mu masezerano y'i Roma ashiraho sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Uburundi bwakorana n'iyo sentare ku matohoza asanzwe ariko arakora. Muri ubwo rwandiko twanasavye n'ibihugu vya Buraya yuko vyofasha mu gihe hotangwa n'imitahe kubagirizwa gukora mabi mu Burundi kugira ifashe gushira mu ngiro iyo mitahe izoba yatanzwe na sentare haba abantu bakabashikiriza iyo sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Twanasavye ko yaba Ububirigi canke umuryango umwe bwa Burayi ko batokwemera na gato gufasha Burundi mu gihe atantambwe ziboneka mu vyerekeye hagati y'akazi na muntu Uburundi bwoba bwashize imbere. Ayo makete y'abo bashingwa manza yasohotse mu gihe Albert Shingiro arongoye ubushikiranganje bw'imigenderanire no gufashanya kuri uno wa mbere azogendera bimwe mu bihugu vya Burayi harimwo Ubufaransa, Ububirigi n'Ubuswisi. Bitekanijwe kandi ko agendera umuryango umwe bwa Burayi. Ni ku butumire yahawe na Claude Bushi arongoye umuryango w'ibihugu vya Burayi mu Burundi inyuma y'ibiganiro bimaze imisi bihuza Burundi n'umuryango umwe bwa Burayi. Ayo mabi rero avugwa nabo bashingwa manza aremezwa na bamwe mu bashinga amateka b'Abarundi aho babishikirije umugwi w'igihugu wigenga w'agateka kazi na muntu igenekezo rya 13 za kuno kwezi igihe urongoye uwo mugwi yari yatumweko n'abashinga amateka kugira atanga umuco ku bibazo bijanye n'agateka kazi na muntu ko hari abantu bahohotegwa abandi bakanyuruzwa. Abandi bamenyesha ko mu Burundi hacibonekeza amabi akoregwa na cyane cyane abatavuga rumwe na leta naho umugwi wa ONU ujejwe amatohoza ku Burundi. Kugeza ubu ariko leta y'u Burundi yoyo ikabihakana ivyo yagirizwa. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Tukivuga ku makuru y'abahohoterwa none aho mu Burundi abantu bataramenyekana baraye bishe abantu babiri mu ntara ya Ruyigi, undi muntu wa gatatu we yaguye muri kasho ya komine Buganda mu ntara ya Cibitoke. Eloge Wilikaneza nibyo atubwira.
Metiade Bihomvore w'imyaka 70 n'umutambukanyi wiwe Veronique Munanage yarafite imyaka 64 bishwe mu ijoro ryo kuri wa gatanu rishirwa gatandatu biciwe ku mutumba wa Nyagutoha muri commune n'intara ya Ruyigi mu buseruko bw'u Burundi. Ababishe bateye grenade mu nzu mu gihe bari ndani nkuko vyemezwa n'amakuru y'ijwi rya Amerika ryakuye aho ibara ryagwiriye. Mu nyuma abagizi ba nabi baciye basitura imiryango y'inzu hamwe n'urugi ruja ku buriri baca batemaguza imipanga aba basaza. Umutama acikana ubwo nyene umutamakazi wiwe n'abamuhamvya mu mwanya muto amaze kugezwa ku bitaro biri ku mugwa mukuru w'intara. Umukuru w'izone Patrice Rakoze yemeza kugeza ubu abakoze ubwicanyi bataramenyekana ariko ko abantu batandatu bo kuri uwo mutumba nyene bamaze gufatwa ku mvu z'amatohoza. Irakoze twara zone Rusengo asigura kandi ko cyatumye umutama n'umukamakare wiwe bicwa kitaramenyekana. Turetse mu buseruko mu ntara ya Ruyigi muri commune Buganda hari umutama wundi w'imyaka 50 nawe yapfuye. Eliezer Nahimana yari yatawe muri yompi ku munsi wa kane w'indwi ku itegeko rya Musanteri wa commune Buganda mu ntara ya Cibitoke mu buraruko buje burengero. Hakizimana yamugomoreye ko rwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi mbonera kure naho nyakwigendera cyo kimwe na benshi bo muryango wiwe nabo nyene abanywanyi ba CNDD-FDD. Ababibonye babwije rya Amerika ko ico yazize ari uko mu bikorwa rusangi vyari vyakozwe uwo munsi yerekanye ko arenganijwe kubera umufure gutwara amazi bacishije mu itongo ryiwe ku gahato atagishijwe inama. Amakuru rya Amerika ryamenye nuko yakubiswe arakubagurwa ashikanwa mu gasho yamaze kuba intere. Umupolisi yacunze agasho yaranse kwakira uwo mufungwa aratabaza avuga ko atokwakira indembe nk'iyi kandi yo mutama ariko Musanteri ntiyavyitayeho. Amaze kwinjizwa mu gasho abandi yasanze y'indani baratakanze bavuga ko uyu mutama aje kuhabika irambo ariko naho nyene bibimfa gusa. Mu nyuma niyo Musanteri yasugerezwa n'amatelefone menshi y'inshuti n'abagenzi ba Nahimana arateba aremera ko bamujana kwa muganga. Hari nyuma y'amasaha menshi aca aracikana ubwo nyene niko amasoko y'ijwi rya Amerika yaribwiye. Abavukanye banyakwigendera mu mahanga ijwi ryiwe yiyamiriza ibyabaye ryagumye rikwiragizwa ku mbuga nkoranyambaga z'abarundi. Paruke ya Cibitoke yamaze gufata idosiye mu minwe nk'uko umushikirizamanza wa Repubulika muri iyo ntara vyemeza. Ijwi rya Amerika ryanamenye kandi yuko ibiro vy'umukuru w'igihugu vyatanze itegeko rigena umugwi w'abantu ubwirizwa gukorana mu maguru masha ugatohoza ku rupfu rw'umutama wo muri commune Buganda. Mu ijoro ryo ku munsi wa gatanu rishiro gatandatu mu ndwi iheze abantu bitwaje inkoho bishe abandi bantu indwi barimo abagabo babiri n'abatambukanye babo hamwe n'umwana w'ikinege wa bamwe muri bo. Hari muri commune Rusaka intara ya Mwaro hagati na hagati mu gihugu c'u Burundi. Iketi cy'u Amerika ryabonye ry'umushikanganje w'ukwivuna abansi n'umukuru w'ibiro vya gisirikare ritumirira inama abasirikare bo mu byicaro byose bamuka mu Rusaka kuri uyu w'Imana ikabizobera ku mugwa mukuru w'iyo commune. Eroje buri kaneza ijwi rya Amerika. Amakuru yacu tuyakomereze mu Rwanda. Abaturage bo mu gace ka Kanembwe mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda basaba ubuyobozi kubaha irimbi. Aba baturage barenga 2500 nk'uko bamwe muri bo babivuga. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Jean Baptiste Ndabananiye. Ikibazo cy'irimbi cyaduhangayikishije cyane nk'ahantu hatuwe ko ni ikibazo kimaze igihe kirekire cyane. Urabona hano tugiye kwa imyaka 11. Urumva ntabwo ari igihe gito ku bantu batuye kandi badafite irimbi. Yashyize imyaka hafi 7 gutya tukivuze mu nama yabereye hafi mu gasantre batwizeza ko irimbi bazarikemura. Yarimo abayobozi b'akarere n'ab'umurenge. Nta n'ubu narimbi twabona. Uwo ni Hussein Habyarimana umwe mu batuye muri aka gace ka Kanembwe. Kanembwe yatujwemo abantu bari batuye ku musozi wose wa Rubavu uri mu mujyi wa Gisenyi. Bahakuwe hagana muri Mata 2010. Bahavanwe kubera ko uyu musozi wemejwe ko ari amanegeka ku buryo nta muntu ukwiye kuwuturaho. Kanembwe ituyeho ingo zirenga gato 1010 zirimo abantu barenga gato 4520. Habyarimana arakomeza asobanura ukuntu kutagira irimbi bibahangayikishije cyane. Kujya tona dushingura gatugora tukifashisha abavandimwe twagiye dusanga inaha ko bavuka hano bafite amasambu bakadutizaho dushingura. Urumva ko niba tujya gushingura mu mirima bitubera ikibazo iyo tugize ibyago mu gihe bahinze imyaka iri mirera n'ibigori ibishyimbo ugasanga umutori atajya kurandura imirima ngo agutizeho shingura. Imodoka ijyana Murambo mu Karundo ni ikibazo. Iyo modoka amafaranga make ni 20,000 kandi ugukongeraho n'andi mafaranga yo kugura iki irimbi nderuka rigeze muri 15. Umuturage uyibitseho ni bake cyane. Urabona nko mu bantu 100 ndumva batarenza 30 baba bafite ubushobozi. Twumva no muri uyu mwaka cyangwa umwaka utaha badufasha irimbi tukaribona ko turarikeneye cyane. Aho mu Karundo Habyarimana avuze hahereye mu mujyi wa Gisenyi ni ku birometero biri muri 7 uvuye muri iyi centre ya Kanembwe. Ibyo Habyarimana avuze binashimangirwa na Kimana Hamadi Innocent na Hamada Isa uzwi cyane ku izina rya Jules Orens.
uheruka ni Jules Olense usobanura ko hari ubwo ari amafaranga 20,000 uwapfushije yishyura imodoka itwara umurambo avuzwe na Habyarimana arenga cyane. Kandi mbe kuva twimuka tumaze imyaka hafi 11 ntarimbe naho gushingura tugira udafite ubushobozi no gusaba mu baturage gusaba ni ikibaza kwimyirura hangayika. Imodoka iri hano hafi iturutse hano muri Kanembwe yaguca 20 ariko iturutse mu mugi baguca 60,000 utanga nka 20 ni imodoka iba yabonye nk'ikiraka ikaza hano ukayitereta akaguca nka 20. Twe byatubayeho twebwe hari data wacu wapfiriye ahangaha ni 60,000 baduciye kandi yashize imyaka 5 urumva ubu ngubu bashobora nko kwiyongera. Jules Olense avuga ko impamvu nyamukuru ayo mafaranga aba menshi ari umuhanda mubi. Alliance Mukabonera arasobanura ukuntu uwo muhanda ari mubi ahereye ku kibazo yigeze kuwugiriramo. Kujya mu mujyi ho biba bikaze. Umuhanda iyo uri kuri moto ugenda uri kwiceka urimo amabuye. Kwiceka ari ikibazo se? Ni ikibazo. Nigeze ngo hari umugongo kubera ikibazo cya moto. Ari gushira amezi 5. Nayo mezi igihe mbyaje maze nk'amezi 2. Nashatse kujya kwa muganga ariko numva uri koroha. Mukabonera avuga ko ari ibyumweru 2 yamaze arwaye umugongo kubera kugenda cekagurwa na moto yari mutwaye muri uwo muhanda bitewe n'amakoro n'ibinogo biwurimo. Ayo makoro niyo Mukabonera yise amabuye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rubavu Annonciata Tuyisenge nawe yemera ko kuba abaturage bo muri Kanembwe badafite irimbi ari ikibazo. Tuyisenge yongeraho ko atari ikibazo cya Kanembwe gusa. Ikibazo cy'irimbi ntabwo kiri muri centre ya Kanembwe gusa, kiri umurenge wose cyangwa se n'akarere kose ko dufite irimbi rimwe gusa mu karere ka Rubavu. Ntabwo rihagije rero kandi byaswe mu bikorwa byihutirwa, akarere karimo kubishakira igisubizo. Biri ku rwego rw'akarere karimo gushakisha budget, ntabwo nakubwira ngo nejo cyangwa nejo bundi ko nibishakirwa amafaranga kugura ubutaka ni birebire, ariko wenda mu myaka wenda nk'umwe 2 bishobora kuzaba byaratungana. Yego. Tuyisenge yavuze ko hari icyizere ko mu gihe kiri hagati y'umwaka n'2 iki kibazo kizaba cyarakemutse. Abaturage ba Kanembwe bavuga ko uyu mwaka cyangwa utawushize baribonye byaba ari inkuru nziza cyane kuri bo. Aba banyakanembwe bavuga ko bafite ibindi bibazo 3 nabyo bibahangayikishije. Harimo ikibazo cyo kuba nta mazi ahagije bafite. Bavuga ko bafite robine 2 gusa ariko ko ari yanga. Usanga kuri robine imwe amajerekani nka 200 atondekanyije ategereje kuvomerwamo amazi. Bamwe bavuga ko hashobora gushira iminsi nka 3 nta mazi azirimo. Usibye ikibazo cy'amazi, abanyakanembwe bavuga ko nta soko bafite, hakaniyongeraho cya kibazo cy'umuhanda. Gusa muri ibi bibazo byose abanyakanembwe bemeza ko ikiza ku isonga mu kubangayikisha cyane ari icyo kutagira irimbi, nubwo bavuga ko n'ibindi bitaboroheye. Jean Baptiste Ndabananiye, Ijwi rya Amerika, i Rubavu mu Burengerazuba. Nshuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835. Mukomeje kumva radiyo Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Leta ya Malawi mu cyumweru gishize yafashe icyemezo cyo gusubiza mu nkambi impunzi zose zikorera imirimo y'ubucuruzi mu migi. Itariki ntarengwa ni ya 28 uku kwezi kwa kane. Abenshi muri izo mpunzi baturuka mu Rwanda, Uburundi na Kongo. Bose hamwe bararenga imiryango 2,000. Ni icyemezo kimaze kwamaganwa n'impunzi ndetse n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu muri icyo gihugu. Leta ya Malawi ivuga ko yabikoze ku mpamvu z'umutekano w'igihugu. Izi mpunzi zo zivuga ko zatunguwe n'icyo cyemezo kandi ko n'igihe bahawe ari gito cyane. Bamwe mu bazihagarariye bavuganye na mugenzi wacu Edi Rwema, barimo Eli Mukunzi, uyu akaba umucuruzi n'impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu. Yavuganye kandi na Jean Marie Sinankwa uyobora ishyirahamwe ry'abarundi batuye muri Malawi.
icyo cyemezo tumaze gucumba cyabaye icyemezo kigoye kwakira, cyasa n'igitunguye abantu benshi kuko ntabwo twari twiteze ko bishobora kuba cyoca muri iyo nzira, kuko bari baherutse kutugirisha inama y'abayoboye abandi batwereka ko abantu bari mu byaro aribo bagomba kuvayo, noneho bakaza mu gisagara. kize icyumweru kimwe gusa dutangarije bari abantu bacu bari mu byaro ko bagomba kuvayo, noneho bakaja mu bisagara bitandukanye bemereye kubamo, no kuvuga ibisagara bya Malawi nka Blantyre, Lilongwe na Mududu. Badusaba ko twokorera bizinesi mu bisagara bitandukanye. Noneho tumaze kubabwira ibyo batwatumwe na leta ya Malawi, nibwo twaja twumva hashize icyumweru kimwe gusa nabo bo batuzaniye itangazo ko ahubwo impunzi iyo ariyo yose igomba kuba iri mu nkambi mu kiringo cy'iminsi itarenze 14. byari ibintu bitangaje cyane. Hanyuma bwana Eli Mukunzi, nawe utuye aho ngaho mu gihugu cya Malawi, wavuze ko nubwo uri umushoramari ndetse uri n'impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu, mwebwe ubwanyu mumaze kumva iki cyemezo cya leta, mwebwe mwacyakiriye gute? Ese musanga impamvu zibiri inyuma ari izihe? Kumva iki cyemezo cya leta byaradutangaje cyane ultimatum y'iminsi mikeya baduhaye, iminsi itarenze 14, bakabwira abantu na kera bahawe uburenganzira nubwo butari buri explicite dans la loi, ariko iyo umuntu yemerewe na leta agahabwa icyo twita token, ubwo ni nk'ari indangamuntu imwemerera kwirwanaho hanze y'inkambi. Ni ukuvuga ko leta byibuze irayatoreye ko umuntu ajya gushaka ubuzima. Abantu bamaze byibuze imyaka 15 bafite icyo cyangombwa, badafata n'imfashanyo za HCR, bakaba baraje bakirwanaho ko bashoboye, abana bakiga, bakaba bari mu mashuri, hari n'abafite abantu mu bitaro. Rero kujya kubwira abo bantu ngo ufite iminsi 14 y'uko ugurisha utuntu twose ufite, abana bawe bari muri interina, bari mu ishuri barimo barategurira ibizami, ngo bavanemo ubasubirane mu nkambi. Abantu bashakanye n'abanyagihugu ngo nabo bafata utwabo basubire mu nkambi. Noneho hakaza ikibazo ngo se umuntu washakanye n'umunyagihugu ubwo arafata umunyagihugu amujyane mu nkambi cyangwa baratandukana? Ubwo ni ikibazo gikomeye cyane, cyaradutunguye. Noneho icyadutunguye cyane noneho nuko kwitabaza HCR tuyibaza ngo se muraturengera iki, muradufasha n'iki? Ntacyo batubwira ngo mutegereze gusa, kandi uko dutegereza niko iminsi igenda hasigaye iminsi iri munsi y'6. kandi uko tuzi ibintu hano harimo abagira nabi, abantu bafite imigambi mibi, ni abantu bakeya ariko bateza akavuyo ku buryo ushobora gusanga abantu basahuwe utuntu duke bavunikiye bagezeho, tubafasha kubaho, tubafasha abana babo kwiga, tugasahurwa tugatwarwa. ubwo icyo ni ikibazo cya mbere. ariko noneho ikibazo gikomeye cyane muri iki gihe cy'icyorezo cya covid, inkambi ya Zareka igenewe kubamo abantu 10,000, ariko ubu ngubu barashaka gushyiramo 50,000 by'impunzi. ubwo se tukibaza ko deja ubu ngubu bizwi muri statistique ko muri Zareka harimo abantu barimo ubu ngubu ko harimo ahantu hari ka nyinshi za covid. ubu noneho kurunda izo mpunzi zose aho ngaho, ubwo si nkaho hari ukubura n'ubundi azinaze muruzi kuvuga ngo azibagirwe. rero si twumva ukuntu hase nta kivuga, guverinoma nayo twayibaza ngo se iki kibazo ko mukibona ikibazo societale, ikibazo economique, kubera abo bantu bafite utuntu duke bavunikiye, ikibazo cy'abana, ikibazo noneho kijyanye n'ubuzima bw'abantu muri ibi bihe bya covid-19. ni gute bafata icyemezo gutyo? Twanababaza ngo mbese ibi bibazo ko mubibona murabigenza gute? bakavuga ngo hoya mubanze muzinga utwanyu musubire mu nkambi, ikibazo tuzagenda tukiga kaparaka baje kugera mu nkambi. rero bikadutangaza na HCR bikatuyobera ibyirimo, mbese kubera ntabwo iri baraharanira ikiremwa muntu nk'uko ari inshingano zayo.
Jean Marie wumvise ibyo Eli yaravuze ahanini impungenge afite iz'abanyeshuri mwari musanzwe mukora kuri mwebwe mukeka ko impamvu leta yafashe icyo cyemezo ari iyihe dore ko minisitiri ushinzwe umutekano mu gihugu Richard Kimwendo Banda yavuze ko gufata icyo cyemezo ahanini bishingiye ku mpamvu z'umutekano w'igihugu mwebwe mwemeranya nawe nanjye icyo nshobora kwibaza ikihishe inyuma y'ibyo bintu ni uko turebye hari akagwi k'abantu bafite n'abaroya bagiye baburana basaba ko nkumbure impunzi zatwaye bizinesi z'abanyagihugu na none ako kagwi rero karakomeje igihe kitari gito kagenda kabaza gusa ibyagiye kuducungura nuko leta igihe yafata iyo ngingo yayifashe UN itagira raporo yarose kuko aba UN twashoboye kugiriranira inama tumaze kumva icyo kibazo twagiraniye inama nabo turabaza ibibazo nk'abayobozi turababaza duti mbega iki kibazo kidushikiye mwaba mukizi UN nayo iravuga iti oya ntabwo turabimenya icyatumye leta ibikora ariko tugiye kugira ngo tubabarize noneho twebwe hanini twibaza nkumbure ko leta yahavuye yumvira uwo mugwi w'abanyamarawi wari umaze igihe kitari gito guhera mu gihe cyashize mu mwaka uheze ugenda usaba ko nkumbure impunzi zishobora kuva mu gisagara ariko twebwe twagize impungenge nkanjye iki gisagara cya Rirongwe ndakimazemo imyaka 18 kumbwira rero ngo genda mu nkambi ya Zareka kandi inkambi ya Zareka ni hamwe ahantu ubuzima nk'uko mugendanzeri yabivuze ni ubuzima bugoye kuko ugiye kureba ahantu bumaze imyaka 18 nahageze n'umusore muto akiri muto ubu umugabo ukwije imyaka 36 kandi nkaba ndi muri kino gisagara cya Rirongwe mfise abana nk'uko yabivuze biga nabo bamenyereye ndetse n'ururimi rw'impunzi ntabwo ururimi rw'ikirundi nta nubwo abana b'ibanje bashoboye no kukivuga ibyo byose umuntu akabyibazaho ugasanga biragoye. Hanyuma se Eli hasigaye iminsi mike cyane kugira ngo icyo cyemezo gishyirwe mu bikorwa mwavuze ko mwagerageje kuvugana n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ariko naryo rivuga ko ryatunguwe n'icyo cyemezo ubu ngubu harakurikiraho iki ese hari amahirwe ko leta ishobora kwisubiraho kuri icyo cyemezo muri iyi minsi mike isigaye ayo mahirwe ntabwo twapfa kuyizera icyo duharanira nacyo dushaka no kubashimira voix de l'Amérique kuba muduhaye akanya ko gusobanura ikibazo cyacu nibyo kugisobanurira abantu mu kirundi no mu kinyarwanda bituma abantu babifone ariko ntabwo dusaba ko abantu batwumva abantu bateze amatwi ari ukutwumva gusa ibyo ku muntu kutuzirikana mu masengesho turabisaba kandi biranadufasha ariko turabasaba ko badufasha kwegera ayo mashami atandukanye yaba ari za Amnesty yaba ari za Human Rights Watch yaba ari za HCR yaba ari za Union Européenne yaba ari mbese amashami yose ashobora kurwanira ikiremwamuntu kubera aka karengane turimo bose nta tutagize arengerera y'igihugu kwegera abapolitisiye nguriya minisitiri wa Homeland Security mu binyamakuru mwabonye ko yavuze ko nta kintu atazisubiraho tandike abantu ba Human Rights rinaha bavuga ko rwose uko leta zemera ryitwaramo nibakomeza gutya iriya tariki ya 28 nigera hashobora kuzaba ibyo bita xenophobic violence nk'iyo twabonye muri 2019 muri Afrique du Sud kubera justement leta irimo byitwaramo nabi noneho abaturage bamwe abantu bafite urugomo ukuntu abo bantu baba bishyizemo ko impunzi zaje gufata utuntu twabo kandi impunzi zaraje zikirwanaho nta kindi impunzi zazanye kiruta abo bazasanze aha usibye gushaka kwirwanaho ngo baramuke rero abo bantu iyo leta itabikurikiranye neza polisi ngo ibigemo ibintu bigende ku murongo abo bantu nibo babigenderamo
bagatangira bagasahura bakiba, ndetse natwe tuba tuvuga ikinyarwanda cyangwa tuvuga ikirundi cyangwa iringara natwe tukamburwa kandi dufite ibyangombwa bikwiye. Jean Marie, wumvise ibyo Eli asaba ko hagira abakora akazi ko kugaragariza amahanga icyo kibazo cyanyu. Wowe uri umuyobozi wa community y'abarundi baba hanze y'impunzi, mwebwe murakora iki? Twebwe nk'uko Mugezanjeri yamaze kubisobanura, twebwe muri kino tusanzwe turi muri gihugu hagati ntacyo tutashoboye gukora. Twarashoboye kubonana kugiranira ibiganiro na UN